گدارن دلال اف پروگرام کو ناو دبه پادشاهی خوده بوناوه او مالبت اینوه حاضر بیه به وی خدمتکاری هونه پادشاهی خوده ناس بکن هی کور بنالین و قرار رابون رونشتن او کرم و داخاز خوده بزن بد خوده آلی و بکه که هون وی پادشاهی هلدن و جینه وی حتی هاتی هبن کرم کن ورنه پادشاهی خوده گدارن هجا اموارا اخرى خوده اسلامتیت خازن ام گلکی شانه که دیسا ام بوارا تهوایی تکارن لسر پیوین یعنی خبرین جینا حتی هاته بنیرن نها از بیشم که بیربینن ام پروگرام یعنی خبردان خواه بری دا چه گوتیه همو گوتنین ما و بونا یعنی در حقا پادشاهی خوده دابلی پادشاهی خوده جی گلکی پاره ود به سر پارچن باشقه ما گوت ام پیشتا بنرن که خوده چاویه همون بونا خوده که او چاویه لسر پیروزی و حسکنی ملی نهاری لینها ام بسر پنج قاربون دن بنرن او آلی خاصت خود دابون او هر دو دیوا آلی قاربون خود دا demek ام بینن که من نهریه چه نهریه که خود حق پادشاهه راست پادشاه رومتیه یا دودان خود خاصت خدا یه هری پیروزه و یه هری دلرام یعنی خدای حسکرنیه لینها امی لناوا گوتنا خدا وان پنج قاربون خود بین نبر جوان خود هری زوره خود هر درانه خود هری زانه خود هری سرواخته او خود حتی حاته نای گوهاستنه یا آخریه اوه که خود حتی حاته نای گوهاستنه یعنی حسکرنا خدا پیروزی خدا قوات زورای خدا همو مجال خدا دمینه دیسا او نای گوهاستنه نه امی دست بکن به پارا پیشن ناوان پنج قاربونان دا پارا پیشن اوه خوده یه هری زوره demek ام گاوا دخونن کتبا پیروز لناوا کتبا دست به بونه دا سر حفظه رزا یکی دا که خوده تاوی ابراهیم یعنی ابراهیم خلیل به جوره که دنه دبیشن ده پیوی خوده وی و کفش بو بدیتنو که همی چونکه تمایا خوده تو کس نکاره ببینه خوده به جوره که آشکره دکه گوت نخوا خوده وی و بجم به جوره که دیتنو که دا خبر دا یعنی پیوی او گوت هفته یک چاخ ابراهیم 99 سالی بی خدان ابراهیم و هات اکفشه و گوتوی ازم خدا هری زور لبر من بماشه او کامل به demek لورم شهادت یا وی که همه جزار خدا دبن که خدا به ازم یه هری زور بله قدام لسر وی که خدا هری زوره نه که زوره تنه لی هری زوره نامه جکتبا ایبو بخونه سر 37 جرزا بیسیسیان ایبو بخواج چاوا پیغمبره کی خوده چاوا خدمتکاره کی خوده شهادتیا زار خواه بونا ما دایه که امناها دکانم ببین و
ای بود بشه خود هری زوره ام ناگیجنوی یعنی ام نکارن وکوی درین او بزورایه بلند بویه و پر زیده حقیاوی او راستیا ده او شاشه ناکه لیم سر راستی امی پاشه بنیرن لی ور شدادی اوه خودی هری زوره یعنی گلکی زوره او حتی به ام ناگیجنوی یعنی تو کس نکاره وکه خودی زور درکه نه امی parça gidin jî bixûnin û pêş de herin Metta 1926 da İsa Mesîh bona Xwedê ev şehadetî da ku Xwedê herî zor e. Gava tiştê zehmet rastî cemaatê dihatin, cemaatê bawer nedikir ku gelo ev tiştê bêserî yan na. Yan gelo kê dikare bike lê İsa Mesîh ev şehadetî bona Xwedê da got. Got ev tişt ji destê merivan nayê lê ji destê Xwedê her tişt tê. Belê gelek meriv hene ku gelek kara dikin, gelek tiştan dikin lê kar hene çadbê tiştê zehmet hene ku tu kes nikare wan safî ke. Lê İsa Mesîh bona Xwedê dibêje her tişt ji destê Xwedê tê. Xwedê dikare her tiştên zehmet yani problemên herî giran safî ke. Belê ne tenê em ji merivên niha jî dibên ku ceribandina xwe da tevî Xwedê rabine rûşne xizmetî kirine û zoraya Xwedê dîtine lê hê zêde gava pêxember Resûl dibêjin hê zêde ku İsa Mesîh bixa dibêje yan Xwedê bixa got İbrahîm Xelîl ez yekî herî zor im. Dîsa em dinêrin ku belê gelek şehadetî hene İbranî yek sisyan da jî dibêje ku Xwedê herî zor e bi xebera xwe her tiştî digire. Tiştekî nebûyînê cemî nîne. Na em ê derbasî karebûna Xwedê dida bin ku Xwedê her deran e. Ku Xwedê her deran e sisê padşatî yani kitêba padşatî Sisya ji kitêba pîroz li wir nivîsar e dibêje sê padşatî heşt bîst heft demek vê dibêje gelo rast e ku Xwedê li ser erdê dimîne. Pirs dide gelo rast e ku Xwedê li ser erdê dimîne. Lê paşê dibe vaya ezman û ezmanê ezmanan Xwedê ra dibêje pêxember. Dibe tel nava xwe da nikarin cîkin. Hingê Silêman malek çêkiribû ser navê Xwedê yan çe Xwedê wir hazir be, hezûra Xwedê wir be. Lê paşê gava fehm kir got ezman û ezmanê ezmanan nikarin te xwe da cîkin. Kuma ev mala min çêkiriye te xwe da cîke. Dîsa em dixwînin Zebûra 139 Zebûra 139 da nivîsar e. Vê şehadetê dide pêxember dibêje ez ku da herim ji ber hezûra te. Ez herim serê dinyayê jî Rab me ezmên jî her me canimê jî dîsa çavê te li wir dimînin tu dikarî wî berê berê jî serê berê jî rêberiya min bikî û min aza bikî. Xwedê her deran e. Dîsa dîroka duda serê 16 neha da nivîsar e ku dibêje çavê Xwedê li ser temamiya dinyayê dinêre ku ew yê bi dilê rast qewat bide dilê wî. Ser her kesî dinêre Xwedê temamiya
Aç azmin dinere. Demek İşaya 5-7 15 داشت به یه هری جور یه بلندای دا یه که هر هی دا دمینه اون ناوه که پیروز دا آهاد بجه از لبلندای دا او جه پیروز دا دمینم لطوی یه شکستی و ملوکانم که راه ملوکان زندیکم و ین بدل شکستی زندیکم demek her derane بلندای دایه و ساجیس لسر دنیای تاوی هر کسین که دلی وان راسته ملوکن گداریا خودت کن تاوی وانه و گله شادتی هیا که خودی هر درانه کار شاندیا بلکی از وی یکی بخونم دیسا گله که شادتی هنه بونا وقت خواهمه هنه کی هندک بخونن لی چه بیشه کار شاندیا دا گاوا پاولوس شاندی چو باجاره که یونانستانه چه گود کار شاندیا سری 17 رضا 24 دست بکری نها از ورا بخونم demek پاولوس چو دید که مرف پوتان دحبینه لی پاولوس چی گفت جارا دنش من اف پارچه و را خاند گفت خدای که دنیا و همو یعنی که تشتی ناو اوی ده هنه او خدای عرض او خلقان ده عفراندنه او گفت او خدای که عرض و ازمان خلقان ده او پارستخانه دستا چیکر ده نامینه نجی حوجه خزمتی دست مروانه چاو یکی که چاوی تشتگی دابه لی او خاخا جینه بینه هر تشتی دیده همویان وی هر ملت دنیای خلقاندن او لربار تمامی دنیای بلاکن که بجین او زمان و سینورن جی مسکن وان را کفش کرد یعنی خوده بله تاوی هر ملتانه هر کسیه او یکی هر داره یا سیستمی بنیرن که خدا یه هری زانه یه خدا یه هری زانه یه نه که تنه هری زوره هری هر درانه لیساش یکی هری زانه یه demek هم دخونن که زبوره دا چه بیشه زبوره 33 13 حتی 15 پیغمبر داود و یکی بیشه خدان عزمن دنهره او همو لاون مروان دبینه او جه ماینا خدا جسر همو بنالین دنیای دنهره وی دلی وان همویان چکر و لسر همو کارن وی کارن وان یعنی مروان دنهره demek او زانه یعنی همو زانه هیه همو سر وقتیش باشقه میبینم همو زانه اوه یعنی هاش هر تشتی هیه لور راسته هم هر کشت که خودان هر درانه هم کشت که هر تشتی زانه چونکه هر درانه هر تشت هاش هر تشتی هیه دیسا پارچه که دندا زبر 139 رضا 1 دا آهاد بشه او ساجی 13 دا و یکی بشه خودان دبیشه از جوریت کدا هرم کدا من نمینید اف پارچه دی من وراش کرد که رب عزمین هر ما بني عرضه هر ما بني بعره يعني وي عالية بعره يك تشافته لهر دران من دبين هاش جمن هاي تو هاش جمن هاي پیغمبر دبیجه دبیجه خدان اگر از پر سبرونج بستینم و خلازا سری بعدش بمینم تکاری ورجی هاش من هبی
یعنی او هر تشتی زانه شکر خدا که هری زانه چونکه او هر درانه ایبرانی 4:12 دا و 13 دا جویه که دویجه که خدا به خبر خواهش گوته چونکه او هری زانه به خبر خواه هر تشت گوته تشتگی وشارتی بوینینه هر تشتی زانه اساجی کتابا آشکاراتی سر 22 ریز 18-19 دا جی از بخونم چه دویجه از شهادتی دادم هر کسی که خبرین که کتاب پیغمبری دا دویجن یعنی یا آشکاراتی دا اگر یک تشتگی سر وان دا زیده که خودش وی وان بلان که وی کتابی دا نویسان سروی دا زیده که لی اگر یک خبرین وی کتاب پیغمبری دا تشتگی کم که خودش وی جدار جیان او باجار پیروز پاراوی کم که بونا کی جانه وی کتابی دا نویسانه demek lever çı diyece yani خدا هاش هر کسیه اگر یک تشتک سر کتابی دا زیده که کم که میلیونا کتاب هنه میلیونا معرف هنه میلیارد تاهی زیده اگر یک تشتک زیده که خدا هاش هر تشتی هیه نه همی هر نه پارا چاران هر سار وقت همی دنیا عرض و عزمن بسانه بونا خدا چه بونه ام دنیرن اما پیغمبر بخواد بجه چاخه ام عزمن دنیرن ام دنیرن همو به سر وقتی جوار کریه چاخه ام دنیای دنیرن بله ام خرابی افدان در خلی دار همو تشت هوا همو تشت ام دنیرن به سر وقتی خودی هاتیت چه کرنه اساش دست ببون 41-25-46 دا تشت شاداتی که هیا دبیجه گاوا اوسب مصر دابو خدا به سر وقتی خا هینا هنگی داد به مصر و دنیا جخلای چا خلاص و سر وقتی که دابو اوسب اگر او سر وقتی دیدم جلجه مر و سر وقتی تین کفشه جاوی هزیده اساجی لکتب رومیان دا تشتکی ها نویساره سری 11 33-34 عجب مایی چاد به 6 مایی دمینه رسول خدا دبی 6 دمینه دبی زنگینی سرواختی و زنبونا خدا چه قاسی کورن قرار وین چه قاسی جهش آقلا جورترن تو که از سرداری ریاوی درناخه چاوا نفساره که نت فکر خودان حسیا یان که تشتک کر بونایی که جه بستینه دیمک ام دنیرن گلک دیسا بونا سر وقتی خودن نویساره کتابا عقوب دا 1:50 داد حتی آهاجد بجد به اگر یک جه سر وقتی معلومه برا جه بخواه خدا بده لیا پنجان کاربونا خدا پنجان اوه که خدا حتی هاته نای گو هاستنه او زبورا نودی یا دو دادا بنا به یک به قانون دو جاری 39 داد بجه دست به 21 دا ایشایا 57 15 درجه یک تیمیتو 6-16 خازم بخونم گلک ام دکان اثبات کله دو سه چون کتاب خود دوید به دو سه شهادتیان حیاتش اثبات به چه بجه بونا ایساد بک اوی وقت خدا وی کفش که به دست کفش به دست یه خازی یعنی به دست اوی جور خوده یه به دست یه خازی زور بهم بردم پادشاه و خدانان که نمرن تن جحکمی ویه او نوارونای دا تو کس نکاره نزدیک به تو مرف او ندیده او ندیده کاره ببینه حرمت و سیانت دبه
اوی زور را حتی هاتی اوی سر وقت را demek me pênc karebûnên Xwedê nêherî li ser pênc karebûnên Xwedê ku Xwedê herî zor e, her deran e, herî zana ye, herî serwext e û heta hatê ew e û nayê guhastinê. Ne zoraya wî, ne her deran bûyîna wî, ne zanebûn, ne serwextî, ne pîroziya wî, ne jî tiştê me ku cara dir me nêherî li cem Xwedê nayê guhastinê. Xwedê wexxayî ke gudarên delal me gotina xwe ser hev da anî bi careke dinê em ê li ser ekranê we bin. Xwedê oxira we rabe, bextê we rabe. Dad rûzgê Xwedê we û malê we rabe. Gudarên hêja heger pirsekî we hebe hûn dikarin bi wê adresa ku li ser ekranên we ne me ra binivîsin û em ê gelek şabin ku dikarin we ra xizmetiyê bikin çavê bersiva pirsê we bidin. Xwedê we hezd.